Medogbe Ghana mi Evenigba TV Bolao I'm Sam Sekele Mianko Sama Medogbe Ghana mi Alebe Egbe Undoya Nu Deka Evede Medube Makonami Nemi Achebe Nyanukele Eji le Ghana Dukoyasia Nema Jegome Cho Ministry of Health per department I think my call Nyagaya call to call Ranamia Kabonga Afi my Jean Achela Medumana Miakata Mianabe GIZ the Kenya German International Agency Wa Cha Ole Nyaya Afi Enyaya Vakude Nyape Jiwo Moke Mito na Miape Jino Tutum Kabakaba Openutinya Medive Mana Miache Mia Segomeni Afi Miatan Ayuji more about Enyaya that ever je Amedo pe Afoji Siko Nabe Ghana Heart Initiative Towa Wawe Honya Kodalope Afoji Nema Yijia Majegome Chofia Nyatoto Minyabe le ehi da over here Amechichuo Siko po 60, 70, 80 swa Wawe Pona Dolele Siko Yonabe Cardiovascular Ne Ogro Enuka enye cardiovascular Enye Dolele Sike Lena Amegbeto Peji Alebe Ne enye Amesiko Peji no tutun kaba cardiovascular aten alew Ne nya Amesike bunata me kaba ha chela the possibility be cardiovascular alew Peji it's always closer to you ayatala GIZ afi maglobe Ghana Heart Initiative Towa Unami Segomebe Epe Siape Sike Avaya Wakobe Waton educate Ghana to Kocho Wana Sike Alo Kocho Dolele Sike Yonabe cardiovascular Waton educate Ghana to Chonumau Kabonwa Le Eji ma Echo Wana de Yijile Ministry of Health Sike Honorable Kweku Ajima Menu Sikenye the Health Minister Eno Wanaya Petefe Afi the Country Director Kona GIZ Sike Oyonabe Madam Regina Burrows Babosa In fact Nkoya Ekpepe Unto Ne Ometon du Fetri de Chikule Azidechi Kra Neko Kle Yaka Kle Akache Oto Kle with Victor Gia Efo Togbe Mama Pepe de Sadenelea I tell you Omaton Ayon Koya Tamaga Yon Kwake The director Aloma Gobe Country Director Kona GIZ and Kwenye Madam Regina Burrows Babosa Eya chelu no wanaya petefe alebe eya no equipment alo enu sike waton akọ dako alebe cardiovascular dolele yasia aten ajole mi agbonye sike nya madam nkoma meyo eya nye the director country director alebe Waton Ako equipment na Akona Ministry of Health Sikenye Honorable Kweku Ajima Menu Alebe Waton Aho equipment ma Alebe Waton Akona Hospitals Sikeo Anyabe Waton Akopere Ghana Tonti Medongo Grana Obe Afi Amedata wa hodolele ma sikonya be cardiovascular Ne ekpo efe abe 60, 70, 80 score year the
the possibility be wa ton akpo dolele ma it is always closer to them ke bunwa miao youth wo play the views ke miao ela possibility be mi aton akpo dolele ma it is always far away ke bunwa egbe le 21st century aloma global 20s cover 21st century 20th century cover 21st century egbe miao bon va le dolele ma lem afima ye meton afima bon ye meton se gomenyo because la how could be amechicho we pona dolele ma ke bon egbe va zo abe mia de vieux que les 20s cover na 30s 40s a mia we bon va le dolele ma lem ni ya fete va de mo se ke mi tona bunatame amedele mo ke jo to bunatame a enya be tame buna chela mi ape susu a e connect cover mi ape jigbo yata ne abere amesi amesika ahwa bikran fo go han la le mi ape susu ma mi serve ba ho kra afi te fe ke hwa bia le a e va le veve ase yata la nous si en nous on a fait là un connect cover mi a fait susugbo alo mi a fait tagbo afi mi a fait jigbo ha yata la mi a fait jia enye the second assistant na mi a fait susu alo mi a fait tagbo yata la ne devio waton akpo dolele ma siko ya be cardiovascular enye nu sike maglobe esese unto esese kaka egbe miao devio a alo youth a miao bon va le dolele male yatala madame Regina Burros Barbosa na mi se gomebe anye be esia ya alo efe sia fela mi atonwo a educate devio ple amechichiwo be what nusiko ne jebe wawo alebe mi atonwo a he mi adoki le dolele ma gbo a mi atawa mi adoku le dollar ma un ka bonwa enami nyabe afi education ma atawa yijia eyo tepe gede unko abe primary sector JHS sector afi senior high school sector aten akperemianti le moma abe teachers ho alo nufi alawa watan ari educate the vio cho mosike watan to alebe cardiovascular ma ten awonuka alewo na ma wunu a oko equipment ma alo medical equipment ma kona deviao alo kona Ministry of Health wa le emoyaji gbanto a 313 pieces of medical equipment ya yo konami alebe watun akopere devia unti alebe watun a he devia ocho to lele siko labe cardiovascular watun akọ remi alo wako akopere devia unti abe alebe watun akọ dako de cardiovascular matun alemi na mebe ma wunu a German International Agency sikenye GIZ sa Madame Sike no enwu alo director Sike le enwu siko ina be Madame Regina Burros Barbosa eton po be ni aton alo Ministry of Health aton ho medical equipment ya alebe waton akopere mianti le enu krala ega na mi sebe mi aton awonuka aiji awo education ma afi mi aton nu Sike mi awo alebe dolele mama to ga le mi a eglo nyama pete alebe wato nyato akopere mi adopiti esia hi ni na mi lengo yima aton akrediti makomi akosere afi nkonyenye ohini nana kojo aleja enye bubonai alebe maton a educate viecho cardiovascular cardiovism allo visum vascular cardioism allo wa le yevu gbeme a ye ma meyo ke bo na yi France a ho be cardiovasculaire
nei chana ha chobe shinginti santusi fansu tele chinginti wadu tele tamako mi kosara fi na maudia esia yi ke agava hala agava mi ape ebenigba tvg meta pe na crew pete ebenigba crew pete afi the service director nache medakpena afi the service cameraman ha medakpena service 1 service 2 service 3 akpena mikata